maitha kwendera kwira kwina maundu ikana ngiuge ni kuri undu nahi tondu ni ukuona arugamiriri matire na ihenya ria kuingira ndukarigwo niki ikana kuragithia atia we ni mutongoria wa bururi warirwo raini ni gukorwo nake ni ekinyitie thiini wa igongona riri ria mundu ti Kang'ata kana ndimwite Nyutu DJ Nyutu ari DJ wa ciarege ciria ni ngwaria na gathuki mundu na mutapania wa ciarege guku Kameme mamwite muthenya umwe nake akorwo agitumixera haria tuigue DJ Nyutu gakiona munene wa bururi nake ni kuingira araingira haria kiona muheshimiwa Mwaura ni urakorwo kirugamirira muheshimiwa Irungu Kang'ata niwe best Kefadha rwimbo kuruthia we ona fadha ti kidogo Wapi nuru ya bibi harusi? we ni ukuona munene wa bururi ni oi rwimbo Sasa tunaomba tukaweze kuketi. Okay, my best moment niyo erirwa huburia muhiki ekire na ihenya mu it was just crazy yari fadi muno gwa hiburirie na ihenya ugu nginya yani dia kore na time ya kumenya yani uga ahiburirie na ihenya ndita muhiki
I expected to go to car. It was just extraordinary. Pokea pete hii iwe ishara ya mapenzi yangu, uaminifu wangu kwako. Wewe Nyoto, pokea pete hii iwe ishara ya mapenzi yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nakakeigua fadha kiuga ati pongeza mwenzako. Ai, mheshimiwa. Ai. Tulio hamwe kweli. Mayani ona wero ria keri niguthie puga ihenya wehereireho. Asa no gukena. Ndaikenire. Congratulations, Senator. Hongera sana. Na thutha wao gukorwo magikira signature kana gwikira kirore thiini wa certificate hatikire no ndungi gwiciria ni undu wa bata mutongoria wa bururi akorwo akiariria andu aria magomanite haha. Bwana na bibi harusi, leo acha niwaite tu ni Francis na Mary na nenda hapa wanaitwa Madiu. Na tondu ni ndirakeigua muheshimiwa akiuga ati andu aria meguku ni mbeu njithi ina ingeo aheshimiwa matire na andu. Aheshimiwa Murang'a, mutongoria wa bururi ukwira Ndindi Nyoro atia? Nyoro nake ni woje ni korago yurite ndari mundu. Reception icio ciari tonire ne goroka ko ndagweta ati andu agutu gicagi irio etagwo Wangu Ward area ya Wangu matura macio mahau itu Gathinja na andu itu ni ingi muno family itu thiete nginya kuretagwo Wanjengi gati kuretagwo Gituto Koibi nginya kuguothe family itu ni nene ko ni ndonaga to wega ati njukete kio hiki tsokete tenyeretheka ko ni ndonaga ni wega ngina reception nigetha nginya andu mwena uyu wa gwitu na maigue ni ma participate thini wa hiki twikio hiki tutinie keki tuine twike maundu mothe maya mekagwo hiki maigue ni ma participate ningi oso mwena uyu ngi no ni ndi arata ingi muno iria cia Kandara iria Tagatanga iria cia Maragwa ndenda na undu mahe mweke ucio
wa ukorwo ati ndamakinya na itweko hiki koguo ndahuonire ta ndakenia andu miena eri arata kwa Gatanga Akandara akundu gwitagwo Maragwa na Kigumo na andu amwe no yungi makiria muno kwanja gicagi tondu hihi kwina andu meiraga ningekirio hiki Nairobi kana kundu kwa iguru no makiona twatwara kuria gicagi na president oka gicagi netekera gwikara nginya ndagika ya mwisho. Woko kwena private reception no kuo maramba kuhurirwo mbica magicoke manyitanire na andu aria angi. Wele no gwiciria twicirie marangi maria maukome mega tukiruta idea. Ni nyendete yellow, nyendete black, so we combine the colors. Na handu hothe hena rwimbo ndirona muheshimiwa Kang'ata ndarenda itheru gwiciria rwimbo rwi thakame na mahindi-ini. hatikire no ndoge gwiciria haha ni wega twambe tuigue arata Kang'ata arata muheshimiwa mamuwe atia. Mimi pia nataka confirm that it was a problem nikiwa DC hapa Murang'a, lakini kumbe Mungu anaweza kutenda maajabu. Lakini ukiona yeye, ukikutana na yeye mara ya kwanza unaweza fikiria ni mtu amepoteza network kidogo. Wakati tuliingia university 2000 alikuwa second year. Sasa akalete fucho, akatusumbusha, alikuwa anapigia kelele kishaka. Unajua tulipofika hivi tukashindwa, sisi tulitoka village huko, tulifikiria mambo ni orderly kidogo kwa university. Sasa huyu alikuwa anapinga mambo mengine kwa university hapo. Lakini wakati hiyo ndio mjue hii mtu ni chap. Hiyo period ya kungangana na kuwa nje ya bunge, akaenda kuomba kuwa kansela. Alafu sijui siku hizi amewacha hiyo nguo, alikuwa anavaa vitu vingine na banana ya Bob Marley. So siku nyingine akakuja pakia kuja kusema yaman twendeni Murang'a yaman. Mheshimiwa Murkomen gwiciria ni ngugwetha uhe karugano kangi kaigi mundu ti senator Irungu Kang'ata. Hatikire no ndonge ni tuthie mwe kwa mwe nginya haria keki-ini, na ni ukuona kana ni ugwitikania nani ati keki ni thaka, keki ni ng'emie, ni keki
ũngĩrirĩria ĩrĩre guori. Toki niendete gũsmile mũno, niendete gũkena. Nimwe ngiona stress ninyona but niendete gũkorwo mũkenu every time. Ndari andakaria niguo to that extreme. Well, ni mundu humble. Ti andu aria nagi kana uthumbura mundu. I think alkoniko kare ingiuga gikeno giakwa muno. Ni andu aria ahoreri. Angushi ni andu atumia muranga generally. No kwiragwo atungera mutumia mwega gura muranga. Gushi ni kaundu from my own observation nyete. Gushi atumia muranga uguo kwiragwo. Ndikeka niguo magika kundu kina irima. Of course, kwa kaida kagoreto is somehow reluctant with a wedding, particularly in aspect ya kuna mone huthagira to the headway. Na ni kaundu ka muthenya umwe. No wathi through that occasion ni kaundu kega muno ni ukena koguo na demand encourage make that occasion. One arataguka tu gikeno kigikoragwo ndaneka so many occasions so ngoretwo in public service kuma miaka mingi kuma ndakire councillor ndakire MP na riu na ndiwiciria hana kona igongona ringi ndanona andu makenete tari koguo na njuge my wife ni akoretwo kinipusha ubere-ini gakorwo ndi reluctant hanini no na njuge ni kani experience njega gikeno atu gukena. Igongona ria na gikinya hau tukiuge atia o mundu kaihuna kwao. Gatho cia mwanya kuri we mwiroreri wa Kameme TV ni undu oguo wakorwo gitikira gutwarana na ithui kuma hindi ria twambiriirie tabarira ino o nginya riu turakorwo tugikira ndurumo ndingihota kumugweta inyuothe na maritwa no hario hothe mungikorwo muri kuma andu ti Njoroge wa photo studio andu akuria Kinangofu andu akuria Nyahururu wa Njohi guthie Nyeri inyuothe ngakorwo ngimugeithia na ngamwira ni ngatho ni gukorwo mugitwirorera o hindi Dikire no ndugi kaukau makarugano ka mundu ti Senator Kang'ata na mwendwa wake wa Bui karugano kega karugano kena murio karugano kahana takongereirwo uki ingiaria muno ri edi gufacia ndukireke tuonithanie kiumia giukite ndire no ndugi nie mwithira ndu wa baria hwa igithaku kia Wanjiko njamba ya Warubaga tiga kuga ndugu ni makinya getwo wa home wa Ndiritu.